htio bi da vam kažem nešto u vezi Jugoslavije, naravno. Što se te zemlje tiče, jedino mi se dopada top lista nadrealista. I želim da tako bude i da tako ostane i da još uvijek dugo gledamo taj vispreni humor, taj zaista vispreni humor tih duhovitih Balkanaca. Poštovane dame i gospodo, ja se u potpunosti slažem sa drugom predsjednikom i mislim da ove glasne, da top lista nije tako gledana kod nas, nisu tačne. Eno, da vidite samo kod mene djecu kući kako imitiraju doktora Aslangića, šta kaže on, šta kaže ovaj, šta kaže onaj. I zato bi ja želio da čestitam Novu godinu svim Jugoslavenima. Ja slažem da ljudima treba čestitati Novu godinu, da. I svima njima i Jugoslaviji, da. Ali mislim da su vize... Ne treba nikakve vize uvoditi Jugoslavenima. Nikakve vize ne treba uvoditi. Jako puno svojih radnika. Zašto mi to kažeš? Svojih, brate, radnika koji trebaju da rade i koji nemaju posla i mi moramo spriječiti... Ja samo hoću da ti kažem da ne treba nikakve vize uvoditi Jugoslavenima, apsolutno nikakve vize, jer oni nama ne uvode. Mi kod idemo sličnom kartom, njima idemo sličnom kartom, malte ne. Moramo da uvedemo vize, Vili, prije svega zbog toga... Ma ne valja ta priča, Valja. Prije svega ja to jako dobro znam šta valja, a šta ne valja. Ja znam šta znači uvesti vize, šta ne znači uvesti vize i na koji način... Osim toga, znaš šta, ti nešto ljudima da čestaš novu godinu, ti njima nešto novu godinu da čestaš. Evo, sad čestitaj, da čujem. Hajde. Sretna nova godina svim Jugoslovenima na cijeloj teritoriji SFRJ. Eto. Zdravo, mala. Ćao. Sretna nova godina, druž predsjedniče. Sretna i tebi, čestitam. Boga ti jesi ojačo. Zdravlje predsjedniče. Hvala i tebi. Sretna nova godina, predsjedniče. Sretna nova. Čestitamo, druže predsjedniče. Sretna nova i vama. Sretna nova. Oj, Ceka. Sretna nova, Ceko. Hvala i vama. Hvala. Mislim da juna. Bojim se da te nisam ništa pitao. Evo mali, ponesi ovo čebe svojima. 1, 2. Mi smo odlučili da pružimo pomoć vama Jugoslovenima. Ćao, ja sam Miša, a ovo su Mišine političke čarole. Svima vam se dogodilo da imate, a sigurno imate, problema u vašoj zemlji. Dakle, ukoliko imate problema, a vidim da sigurno imate, fino, uzmete transparente, na njima napišete lepo sadržaj, sve što vas muči, što vam leži na srcu i to lepo kažete jasno i glasno svima nama.